Inilah ambo laguku Karang Aceh, ngon padang menjempu bahaso. Nama grup ganas memang tak garang, tetapi orangnya ramah semua. Bang Zulkifli bawa moto dam abungon jangkang buang lampayo. Moto es kudo itu Bang Alven, Bang Azhar di Kuta Padang, Bang Safrizal Janggang, Masjid Baro. Tak dongkrak lori sakit lam pinggang, sakit lam badan ala hai Pak Mando, Pak Zul Mando di Blang berendang. Bang Dedi Panjang Di Kampung Baro, beli kopi di kantin Bang dan bagilah kawan rata jonglo. Panggillah sini Bang Abdul Rahman, kasihlah bakwan Non rokok Samsung. Datang ke simpang beli kopi, kasih Bang Andi Senior Lamo. Di Abang Lahu dibeli kacang, yang beli sate Padang Bang Hekal Kribo. Mamang tim ganas Macam selera makan berbedo-bedo. Dapatlah nasib kamu malang troh bapos sapam hujan menghambo. Pak Ade ganteng kerja di belakang nat non jangkang sudok meu hambo. Pak Syahbudin orang pendatang duduk sekarang Padang, si Kabo di Bang Ruslan di Suarayo. Dimas Aminan buka rebusan, di Abang Burhan naik megapro. Bang Abdul Rahman si kopi hitam, Bang Yusni kawan Honda Supro. Beginilah nasib badan Siang dan malam kami gereja, istri di rumah bersenang-senang. kita wong lanang mau lipo-lipo. Abang Nanda moto jazz hitam, Kalau tuh Mira, Honda Beat Baro, Bang Fadil yang sorong lori Karang. Dimas Goslian yang ganceng ranto. Inilah ambo laguku
Laki tulung minta tolong Lori, kosong tinggal sorong. Kalau Bang Fadil tebal kumis cukup manis, tak kalon rupa, tidak marah, tidak egois, wajah manis, awet muda. Di Bang Yusni pemuda,